cyane mu majyepfo meze mute mu majyaruguru mu burasirazuba mu burengera bwaryo mu mujyi wa Kigali hakurya y'imbibi z'u Rwanda. Uyu munsi ni kuwa kabiri ku ya 14 ukwakira 2025. Iminsi ikomeje kugenda yicuma mu mwaka 2025 usirona kugendekeye gute muri rusange. Iminsi isigaye ntigeze no kuri 80 ngo dusoze uyu mwaka. Imigabo n'imigambi yawe igeze he? Byarakunze, byaranze, byagenze bite? Cyangwa watangiye kuvuga uti nta kundi naho mwaka utaha? Ubwo rero twebwe twaje mu kiganiro Troviseri, nizere ko meze neza cyane. Kuri YouTube uragenda wandika Troviseri TV udukurikire 5 kwa 5, mu gihe kandi kuri murandasi wandika Fine FM 93.1 radio mahitamo yawe, radio of your choice. Hanyuma ukatubona kuri link zitandukanye, ibintu karushaho kugenda neza cyane. Ndakutse yuko kuturi kiganiro kugira ngo kikugereho nuko tuba dufite abaduterenga mu bitugu. Golden Park mu karere ka Bugesera gufite service nziza cyane. Ubu ngubu bari kureberayo umupira bamerewe neza cyane. Ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi umukino kwa maze gutangira hagati y'ikipe y'u Rwanda ndetse n'ikipe ya Afrika y'Epfo. Muri Golden Park abantu bameze neza cyane. Amacumbi arahari, igisope, live band, icyo kurya, icyo kunywa. Intero nuko ntabwo warya utanywa, nta nubwo ndetse warya utanywa ntiwananywa utarya. Muri iryo tsinda kandi Nigeria iri gukina n'ikipe ya Benin. Nigeria amaze gusohokamo igitego cya mbere ku nota wa gatatu gitsinzwe na Victor Osimhen ku mpira hawe na Chukwueze. Urumva ko Nigeria kugeza kano kanya na Afrika y'Epfo ariko yamaze gusokoza u Rwanda igitego kimwe ku busa ku nota wa gatandatu. Urumva ko ibitego birazindutse kugeza kano kanya. Rero ubwo ngubwo bivuze yuko ikipe ya Afrika y'Epfo yaba ariyo ya mbere muri iryo tsinda yakorekeza mu gikombe cy'isi nubwo Nigeria iri gutsinda. Urumva ko ntabwo bitinze cyane rwose, ubanza aricyo gitego wavuga u Rwanda rutsinzwe hafi ku munota wa gatandatu gusa rwose cyamaze kuba kinywa. Uganda ariko nayo yamaze guterekamo kwa Nigeria. Ibyo byose muri kugenda mubibona abantu muri Golden Park. Muri Golden Park rero nta kintu wagura utabonye promotion. Ibintu byose ni promotion kabisa. Nugura kinywa gira ubona ibyo kurya biraho ngaho free. Ibintu ushobora kugenda neza cyane. Wowe ushobora kuvunyisha kandi uri hafi ya hariya Nyamata mu mujyi rwagati cyangwa se uri mu nkengero zaho, hanyuma ugahita uvuga uti reka mvunyishe ngereyo. Ibintu biba bimeze bite? Hanyuma amata abyara amavuta. Bahamagare kuri 0781 rimwe 02 75 0781 02 bakubwira ko kandi tuba turi kumwe na Gwasir Limited ndetse na Will Consultants and Construction Company Limited bakugezaho serivisi zitandukanye zijyanye n'ubwubatsi. Bakakubwira ngo ukeneye kubaka inyubako y'ubwoko bwose kandi igezweho, uri gutegura umushinga ujyanye n'ubwubatsi, wowe ukeneye ibijyanye n'ubujyanama mu bwubatsi, wowe ukeneye ubugenzuzi, wowe ukeneye kujya muri bikoresho bijyanye n'ubwubatsi ibyo ari byo byose biri kuri standard zifuzwa no ku isoko ry'u Rwanda. Bahamagare kuri 0785 61 36 0785 61 36 na Gwasir Limited kuri 0784 63 56 0784 63 56 hanyuma gahunda zirusheho kugenda neza cyane. Hey, ubwo rero twebwe icyo cyatuzinduye nta kindi na makuru muri rusange. Inkuru nyamukuru turayitsaho nijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe. Ibintu bikomeje kugenda bizamba cyane, aho ubu ngubu rwose imibare igaragazwa n'ibitaro bya Karayesi Ndera igaragaza ko abantu biyongereye cyane muri uyu mwaka. Kuva mu kwezi kwa karindwi k'umwaka ushize kugeza mu kwa karindwi k'uyu mwaka, abantu bajya kwivuriza muri biriya bitaro imibare yariyongereye pe. Indwara y'igicuri iraza ku mwanya wa mbere mu bantu bagiye kwivuza hariya. Ku mwanya wa kabiri haraza indwara ijyanye na ya indi dukunze kwita twebwe ngo ibisazi. Ese no kubera iki muri rusange imibare ihagaze iki? Ihagaze gute? Wowe ubyumvise wumva wakora iki? Ese ujye utera intambwe yo kujya kwisuzumisha ngo wumve ukuntu bimeze mu mutwe birakora neza? Byo turaza kuba tubyitsaho neza cyane 5 kwa 5. Ariko mbere yaho gato reka tuanze turebe ku nkuru nyamukuru zivuga mu itangazamakuru bitandukanye hano mu Rwanda. Duhere ku nkuru ivuga ko Perezida Kagame yagiranye ibiganiro n'abajyanama be, aho Perezida Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame
yayoboye inama y'akanama ngishwanama k'umukuru w'igihugu kitwa pake nako mu magambo ahinnye y'icyongereza. Ihuriro rihurizwamo impuguke z'abanyarwanda nabo ku rwego mpuzamahanga bashinzwe kugira inama umukuru w'igihugu na guverinoma kugira ngo bungurane ibitekerezo ku iterambere ry'u Rwanda. Inama yabereye Kigali mu Rwanda kuri Kigali Golf Resort kuri uyu wa kabiri tariki ya 14 Ukwakira 2025. Ibiganiro by'umukuru w'igihugu kandi n'akanama ngishwanama ke byibanze ku gushaka ibisubizo bishya kandi bifatika byafasha mu kongera umuvuduko w'iterambere ry'ubukungu n'imibereho myiza y'abaturage ndetse no guhangana n'ibibazo bikomeye byo mu karere ku rwego mpuzamahanga. Mu bitabiriye inama kandi harimo Louise Mushikiwabo, umunyamabanga mukuru w'umuryango mpuzamahanga w'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa OEF, umuyobozi kandi ku rwego rw'iterambere umuyobozi w'urwego rw'iterambere mu Rwanda RDB Jean-Guy Afrika ndetse na Minisitiri w'Uburezi Nsengimana Joseph. Hakabamo kandi impuguke mu by'ubukungu Dr Donald Kaberuka, Minisitiri w'ikoranabuhanga na Innovation Ingabire Musoni Paula, impuguke mu by'ubuvuzi Profeseri Senetri Feseha Dale Donson ndetse n'abandi batandukanye. Abagize urwego kandi rwashinzwe kuri 26 Nzeri 2007 bivuze ko rumaze imyaka 18 bahura kabiri mu mwaka. Inama ya mbere ikaba yarabereye i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubwo Perezida Kagame yari yitabiriye inama y'inteko ishinga amategeko niya Clinton Global Initiative. Turacyari mu makuru yiri wavugwa mu bitangazamakuru bitandukanye hano mu Rwanda. Reka dukomereze ku nkuru ivuga ko Dr Frank Habineza ndetse na Alphonse Nkubana batorewe kuba abasenateri mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda umutwe wa Sena. Dr Frank Habineza uyobora ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije Democratic Green Party Rwanda na Alphonse Nkubana uyobora ishyaka ry'ubwisungane bugamije iterambere. Iri ngiri rigaragara gake, hari amashyaka yagiye yitwikira mu yandi. Uzabibona iyo bigeze mu gihe cyo kwiyamamaza uzasanga hari amashyaka 5 ahita avuga ati twebwe tugomba gushyigikira umuryango wa FPR Inkotanyi. Ayo mashyaka 5 rero ahitamirwa na FPR Inkotanyi agahita 6. Hanyuma rero hagasigarane niyo ukunda kubona Democratic Green Party, ukunda kubona Parti Liberale ariyo PL, ukunda kubona PS Imberakuri, ukunda kubona PSD. Nayo ngayane andi yose akunda kwihishamo hariya kugira ngo abone imyanya. Niyo mpamvu uzumva umuntu ukumva uramuvuza ukavuga ati sijyo shyaka naryo riba heheze. Hari menshi banza atajya akora n'inteko rusange, ntajya akora n'ikiganiro n'abanyamakuru wenda ngo babwire imigabo n'imigambi yayo. Reka da nuko yabona yagiye gushyigikira umuryango wa FPR Inkotanyi gusa. Abo ngabo rero batowe n'abahagarariye ihuriro ry'imitwe ya politiki yemewe mu Rwanda kuba abasenateri. Nuvuga ngo imitwe ya politiki yemewe mu Rwanda ni 11. Ubwo ni itora bari y'abadepite nakubona abasenateri 2 bagomba kwihagararira mu nteko. Mu nama rusange rero idasanzwe y'iryo huriro yateranye kuri uyu wa kabiri tariki 14 Ukwakira 2025 niyo yatorewemo aba bakandida. Hakaba hategerejwe ko bazemezwa n'urukiko rw'ikirenga kugira ngo batangire imirimo yabo, bajye gusimbura abandi bazarangiza inshingano zabo kuwa kangahe ni kuwa gatatu w'icyumweru gitakuye 22 Ukwakira 2025 ubwo turaza kukubwira bazasohoka mu nteko ishinga amategeko cyangwa se niba bazashimirwa ibikorwa byabo. Ariko harimo batangiye gusohoka kuko abangaba 2 binjiye, hari abasohotse. Urukiko kandi no byemeza abasenateri bakaba bazasimbura Senateri Mugisha Alexis wari usanzwe ari umusenateri mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda. Uyu nguyu akaba yabanaga mu ishyaka riharanira ibidukikije n'ubundi hana demokarasi no kurengera ibidukikije Green Party. Habineza nyine nk'umuyobozi akaba ari wagiye gusimbura. Umuyoborwa arasohotse, umuyobozi arinjiye, ndetse Alexis yasohotse mu gihe kandi Senateri Clotilde Mukakarangwa nawe azarangiza manda kwa 22 nawe na kabiri nawe kwa bakoma gusimburwa nyine na Nkubana Alphonse. Dr Frank Habineza rero wiyamamarije kuba umukuru w'igihugu inshuro 2 zose ariko agatsindwa mu mwaka wa 2018. Yinjiye mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda umutwe w'abadepite ariko aza kuvamo asoje manda
ndetse yongeye kwiyamamariza kuyobora u Rwanda muri manda ya 2024-2029. uyu mugabo kandi yashinze ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu mwaka wa 2009, ariko riza kwandikwa mu mashyaka yemewe mu Rwanda nyuma y'igihe kinini ryamaze ritaruzuza ibisabwa. Ku rundi ruhande kandi Alphonse Nkubana niwe muyobozi w'ishyaka PSB, ariko akaba ari nawe wari umuvugizi w'iri huriro ry'imitwe ya politiki guhera umwaka ushize 2024. mu gihe bango kandi bari kwishimira ko binjiye mu nteko byanze bikunze rwose urukiko rw'ikirenga ruzabemeza. Ariko nanone hari abandi basohotse, mu basohotse rero barimo kwitegura gusohoka, nari nkubwiye babiri basohotse, ariko nanone hari abandi bagiye kurangiza manda zabo, bazarangiza manda yabo ya mbere kwa gatatu cy'umwero gitakwe 22 ukwakira. N'abasenateri batandatu rero barimo Evode Uwizeyimana barakoze imitwe y'intoki mu kurangiza manda yabo ya mbere, kuko urumva bashobora gushimwa bakongerezwa indi manda. Senateri Evode Uwizeyimana, Andre Twahirwa, Clotilde Mukakarangwe yamaze gusohoka, Epifani Kanziza, Alexis Mugisha nawe yamaze gusohoka, na Jean Pierre Dusingize Mungu bazasoza manda y'imyaka 5 mu nteko ishinga amategeko umutwe wa Sena mu cyumweru gitaha ku wa gatatu ku itariki 22 ukwakira 2025. Abasenateri kandi baharanira kwinjira muri Sena imbere ya Perezida Paul Kagame, barahi imbere ya Perezida Paul Kagame mwaka wa 2020 ku ya 22 ukwakira 2020, bivuze ko ku wa 22 ukwakira 2025 bazaba basoje manda yabo y'imyaka 5. Muri abo basenateri kandi harimo bane bashyizweho na Perezida Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, aribo Jean Pierre Dusingize Mungu, Epifani Kanziza, Andre Twahirwa na Evode Uwizeyimana. Abo ngabo bane nibo bashyizweho n'umukuru w'igihugu. Babandi babiri nkubwiye basohotse bakaba baravuga muri rahuriro ry'imitwe ya politike, bakaba bamaze no gusimbuzwa. Ni mu gihe kandi abandi babiri batowe binyuze mu ihuriro ry'imitwe ya politike yemewe mu Rwanda uko ari 11, aribo Alexis Mugisha ukomoka mu ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije Democratic Green Party of Rwanda, ndetse na Clotilde Mukakarangwa ukomoka mu ishyaka riharanira demokarasi ihuza abanyarwanda PDC. Urumva hagiyemo PSP, urumva rero PDC yahise isohoka. Inteko ishinga amategeko y'u Rwanda rero ikaba itegeko rikaba ritegekanya ko itegeko nshinga riteganya ko abasenateri yaba batowe cyangwa abashyirwaho n'umukuru w'igihugu bagira manda y'imyaka 5 ishobora kongerwa inshuro imwe. Bivuze ko nta warenze imyaka 10 ari mu nteko ishinga amategeko. Bivuze ko kandi abasenateri ko ari bari batandatu, ariko urumva batanu babiri bamaze gusohoka sigaye bane, ariko bose bafite amahirwe yo kuba bakongezwa, ariko bari bava mu mitwe ya politiki amahirwe ntiyabasekeye, ngo no gutegereza tukareba niba bano bane bashyizweho n'umukuru w'igihugu azongera akabashyiraho uko bakabaye cyangwa niba nabo bazasimbuzwa nk'uko byagenze kuri bari bava mu mitwe ya politiki. Ingingo 80 y'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda kandi iteganya ko abasenateri bagize inteko ishinga amategeko umutwe wa Sena ari 26. Abasenateri 12 rero batorwa hakurikijwe imitegekere y'igihugu, aho intara y'Uburasirazuba, intara y'Uburengerazuba n'intara y'Amajyepfo ziba zifite abasenateri batatu kuri buri imwe. Urumva ko bamaze kuba 9, mu gihe kandi intara y'Amajyaruguru igira 2 bakaba 11, umujyi wa Kigali ukagira 1 bakaba 12. Hiyongeraho rero abandi 8 bashyirwaho n'umukuru w'igihugu bakaba 20. Hashyirwaho abandi 8 bakaba 20, hakajya bahagarariye imitwe ya politiki 4, ariko nabo bagenda batorwa mu byiciro kugira ngo manda zigenda zirangira, ntago zirangirira rimwe, bakaba 24. Hakajyaho na 2 bahagarariye amashuri makuru na kaminuza yaba yigenga ndetse na ya leta bakaba 26. Ubwo rero nugutegeza tukazareba mu cyumweru gitabwo tuzamenya niba hari abandi umukuru w'igihugu azaha inshingano bashya cyangwa muri abangaba hariho abazasohoka muri Sena, abandi nabo amarembo agafungura bakinjira mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda. Reka tujye ku makuru ajyanye n'ubuzima, aho gutonda umurongo kwa muganga ngo bigiye kuba amateka mu Rwanda. Nari bivuze mu minsi ishize ko ari cyo kintu kigoye kujya kwa muganga ukicara ugategereza kwishyura hariya, niba systeme zigenda zite, niba za mashini twavugaga nimugoroba zibwe izo bafite zikaza zarabaye ibikwangari, umwanya umara utegereje kugira ngo wishyure ujye kuvurwa,
ukubye inshuro n'inshuro zitabarika uhura na muganga se murana iminota ingahe ariko ba wicaye na nyamutegereza igategereza pepe ukarambirwa. ubwo ngubwo reka twumve uburyo bw'ikoranabuhanga rero. Guverinoma y'u Rwanda yatangaje ko imirongo y'abarwayi kwa muganga igiye kuba amateka, ariko ubwo ngubwo tuzategereza tubanze tubibone. Nyuma yo gutangiza ikoranabuhanga ryitwa buzima, ubwo iyo niyo mu cyongereza ni buzima, ubisomye uko byanditse wasoma buzima, ariko kuko tubisoma mu cyongereza ubwo iyo yo mu kinyarwanda itahinduka mu cyongereza buzima. Rizajya rifasha abarwayi kwisuzumisha indwara zoroheje no kwaka gahunda yo kubonana na muganga na banguka. Iyo n'indi gahunda nanone banguka buzima. Rizajya ryifashishwa mu guhamagaza imbangukiragutabara no gusaba transfer. Hona iri afata ku bantu badukurikiye kuri Rotrozover TV, arona abantu koko bicaye uricara ugasinzira ibitotsi ukabibura ukicura ugasanga umurongo ntotirimuka pe, kwibaza se byagenze bite kandi ngo wagiye kugira ngo bagusanasana iminsi y'icumi. Iryo koranabuhanga ariko rero ribonwa nk'induka ikomeye mu buvuzi bw'u Rwanda, kuko ngo umurwayi azajya ahuzwa na muganga n'ikoranabuhanga ku buryo kumwakira bizajya byihuta kurusha uko byakorwaga ubu. Biteganyijwe ko kandi urubuga rwa buzima rizajya ryifashishwa n'umurwayi akoresheje telefone ye agasaba gahunda yo kwivuza, kubonana na muganga bitewe n'uwo ashaka n'indwara arwaye, ndetse na muganga akamuha gahunda n'isaha bidasabye ko umurwayi ajya gutegereza kwa muganga. Ni mu gihe kandi ibangukayo izajya ifasha umurwayi ukeneye transfer cyangwa imbangukiragutabara, ndetse bikaba byakurikiranwa ku buryo ubuyobozi w'ibitaro ashobora kumenya imbangukiragutabara zikenewe n'ibyerekezo ziri kujyamo. Urumva ko ni ibikorwa byiza cyane rwose, ni ibyo gushima. Imbangukiragutabara ariko nanone aho ihamagariye rwose habaye isanganya n'iki iraza, ariko nanone hari igihe bakubaza ibibazo. Mu minsi ishize nari mvuye ahantu n'iki mburo nsanga umugore uri kunda ndamutabariza, ariko umwanya bamaranye bambaza ibibazo ukagira ngo hari ni njyewe nandi gutanga serivisi yo gutabariza umuntu gusa, ariko bambazaga ibibazo ukagira ngo ni njye mugabo we. Bakambaza umubyeyi ntabasha kuvuga ngo mbwira amazina ye, ataturutse he n'ibiki byose ugasanga ninjye ari kumbaza rwose, kandi ubwo nanjye umwanya wanjye wari ubaza. Ariko ikiza nuko byagenze neza n'imbangukiragutabara rwose ikaza, gusa nuko nanone ntamenye ko byagenze neza, ariko ubwo twizere ko ibyo byagenze neza n'ibindi byakurikiye byagenze neza. Turacyari mu makuru, reka dukomereze kuri iyi nkuru ivuga ko Kiliziya Gatolika yemereye abana n'ababyeyi bafite imiziro guhabwa amasakaramentu. Kiliziya Gatolika yabyoroheje, ubanza abakristo bari bakomeje kugenda baba bake, kubera ko ubundi abana bajyaga bahanirwa amakosa y'ababyeyi babo, kwibaza mu cyaha ko ari gatozi, kandi n'ubundi icyaha cya mugenzi wawe n'ubundi ntabwo we kizakubuza mu kujya mu ijuru. Ariko wasangaga wenda ukomoka ku babyeyi batasezeranye bakakubwira ngo hoya nawe uzakura wiyigire, ugasanga uri kuzizwa amakosa y'ababyeyi bawe. Ubu ngubu rero Arkiyepiskopi wa Kigali Antoine Cardinal Kambanda yatangaje ko abana bafite ababyeyi bafite imiziro muri Kiliziya Gatolika ituma badahabwa amasakaramentu bazajya bishingirwa n'ababyeyi babatisimu babo bakabasha kubona ayo masakaramentu. Koze ibintu byabaye kera wasangaga abasakaramentu abantu twarayabuze kubera impamvu wumva zidasobanutse. Ukaba ufite umubyeyi wabatisimu w'umugabo yapfa, ubwo umugore we ntiyaza kumuhagararira kubera iki se kandi nawe bafatanyije uwo mwana. Ariko ibintu byagiye bigenda bihinduka, nicyo cyiza n'izi mpinduka ubwo ziraza gutuma abantu nyine boroherwa n'iyo migogoro, kandi babazwa ibyabo apana kubazwa iby'ababyeyi. Ibintu byo yatangarije mu nama nyunguranabitekerezo yateguwe na Komisiyo y'Ubutabera n'Amahoro mu Rwanda, yabereye muri Centre Missionnel La Végerie ku wa kabiri tariki 14 ukwakira 2025. Inama nyunguranabitekerezo kandi iyobowe na Padri Valence Niragire, akaba n'umunyamabanga mukuru wa Komisiyo y'Ubutabera n'Amahoro mu nama y'Abepiskopi Gatolika mu Rwanda. Itoreka n'umuyobozi mukuru muri
Minisiteri y'ubutabera ushinzwe kwegereza serivisi z'ubutabera abaturage Gahongayire Mariam n'abagize imiryango ya leta n'itari ya leta bitabiriye inama kandi banaganiriye ku bibazo bitandukanye bireba ibyiciro by'abanyandenge nke birimo abagore n'abana by'umwihariko abangavu baterwa inda ariko bakihakanwa n'amazi bateye. Byibuze ahangaha nshimye ko Kiliziya Gatolika n'abanyamadini bavuze ko bana baterwa inda kuko bifata nk'icyorezo. Ngewe nabyise icyorezo kitavugwa. Padiri Valens Niragire yagaragaje ko umwana wese uvuka aba afite uburenganzira bwo kumenya se. Yashyizeho se umubyara ariko no kumenya se kuko ntiyabasata mubyara nyine. Uburenganzira bwo kumenya se, bityo asaba ko habaho ubuvugizi ku batereranwe bose. Aho ngaho rwose Padiri turemeranya cyane 100%. Gahongayire Mariam yavuze ko nko mu ruhande rwa leta hashyizweho ikigo cyitwa Isange One Stop Center, ariko nanone ntabwo cyari cyatanga umusaruro nk'uko byifuzwa. Turacyabona bari abana baterwa inda ariko abazi bateye reka shwi baraterwa 21 hafungwa bangahe buri mwaka kugira ngo ubutabera buzatangwe byuzuye. Nuko tuzatuma ngo hatewe inda abana 21 abagabo 21 cyangwa abasore barafunzwe cyangwa ibisaza. Mu gihe bitameze gutyo mu kuvomesha icyo bita urutete. Leta yagiye ishyiraho ibigo bitandukanye rwose. Leta yagiye ishyira mu bigo nderabuzima bitandukanye kugira ngo batange serivisi z'ubuzima by'umwihariko ku bahohotewe. Ibyo nibyo ariko nanone ubutabera ntiburatangwa. Ibyo ni serivisi z'ubuzima ku bahohotewe ariko se kumenya se kugira ngo nawe agire uruhare mu kurera umwana. Ku ruhande rwa Kiliziya Gatolika kandi Arkiyepiskopi wa Kigali Antoine Cardinal Kambanda avuga ko mu rwego rwo gukuraho imbogamizi zo kudahabwa amasakaramentu ku bana bavutse ku babyeyi bafite imiziro yo kutabona amasakaramentu muri Kiliziya bazajya bishingirwa n'ababyeyi ba batisimu. Nuvuga ngo bari abana bajyaga baterwa inda mu buryo nk'ubwo ngubwo bakabyara umwana akabyara yitwa undi, ntabwo ashobora kuba yabateresha uriya mwana we muri Kiliziya. Byategereza ko umwana we yakura akajya kwiyigira. Ariko urumva ko none ahangaha byibuze wenda no kugira ngo arusheho nawe kujya bona nako karorera nishime azashaka umubyeyi w'abatisimu abari we wigira uwo umwana batizwa ahabwa amasakramentu. Aho ngaho rwose birumvikana ni byiza cyane. Ati hari ababyeyi baba batarashobora gukemura ibibazo byabo kugira ngo babone amasakramentu babahora abana babo. Twabashyiriho gahunda yo kubohora abana aho umubyeyi w'abatisimu ashobora kwishingira umwana akamubatirisha akazamukurikirana uburere bwe gikristo mu gihe ababyeyi bagitunganya ibyo basabwa kugira ngo batunganye ngo bagarukire Imana. Aha ngaha rwose birumvikana rwose ntabwo bikeneye gusigiriza. Mu rwego kandi rwo gushaka ibisubizo birambye ku kibazo cy'abangavu baterwa inda, Padiri Valens avuga ko hazakomeza kumenyekanisha itegeko rihana abakora iki cyaha, ariko agaragaza ko hakiri imbogamizi nko ku mwana wifuza kumenya se gupima DNA birahenze cyane kuko n'ibihumbi hafi 90 ku muntu umwe. Ubwo babiri urumva ko ari 180 kuri babandi ba mikoro make, ariko ubwo nitujye muri rapid test ibyo ni byo bakirekana kwirirwa bikubwira ko ibiciro byabyo biri hejuru kandi ubwo turi rubanda rugufi. Reka twivugire kuri rubanda rugufi nkatwe. Ati gupima DNA birahenze rwose nibyo rwose. Ariko nanone muri bari abantu ba leta nanone yakumye kugira ngo utare babutangwe hariho abantu bazajya bapimwa leta bigizemo uruhare. Ariko nanone Kiliziya Gatolika nanone ishyira imbaraga mu kwigisha bari abana nanone uburyo bwo kwifata budahemuka gakingirizo ntibakigisha. Nose urajya kwigisha uwo mwana ujye kurira mu ngaruka ngo ntiyamenye se ntiyagize ate muhere n'ubundi aho inda yinjirira. Niho hari ikibazo mu buryo bwose bwashoboka kugira ngo umuntu yirinde abariho mwigisha namwe mujyanisha naho isigeze. Niba mutangiye kugomorora aho ngaho mugomorere n'ahandi mujya muvuga ko gukuramo inda n'icyaha, yego tubyemere n'icyaha nanjye niko mbyemera, ariko hari bibi birutana. Iriya nda y'umwana watewe inda na se, padiri abaye ari so wateye inda mushiki wawe, wakwifuza ko mushiki wawe abyara umwana wa so? Wabyifuza? Igisubizo niba ari yego aho ngaho tuganira ukambwira yego, ubwo wenda n'ibindi nshobora kuba navuga nti okay, cyangwa uri kuvuga ko wenda so atabikora, cyangwa akaba ari kagaho ko ari ku wundi gahandurika se.
byaba ari ukubera iki? Byaba ari ukubera iki? Byaba ari ukubera iki? Mu karere ka Rwamagana mu burasirazuba bw'u Rwanda hakozwe amakosa yo gushyira ubutaka bw'ahantu 47 n'ahantu 47 hari santere z'ubucuruzi yashyirwa mu buhinzi. No sigi igishanye mbonera abantu baje kugikora bari mu Kinya, baje kugikora byagenze biti bigakomeza kuvuga gutyo gusa ahantu 47 hari mu bucuruzi badasora abacuruzi badasora kora ko bashyizwe mu buhinzi. Noneho izo ni ingaruka za mbere ubwo ni leta itagira ibyibona kandi yagombye kubibona. Ikindi gihombo ariko kigera kuri bara abacuruzi nanone ntibakwagura ibikorwa byabo ngo n'ibyangombwa byo kubaka kwagura ibikorwa byabo kubera yuko aho bashyizwe ni mu buhinzi ntabwo ari muri quartier zijyanye n'ubucuruzi. Rero kwibaza ku kintu bintu bikorwa bigakomeza kubaho gutyo gusa. Umuyobozi w'akarere ka Rwamagana Mboni Muvunyira Jabu yavuze ko ngahantu 47 hashyizwe mu butaka bwo guhinga nyamara ngo hasanzwe hari santere zinakomeye z'ubucuruzi. Ibyo bikagira ingaruka zitandukanye ku bahakorera ibyo bikorwa by'ubucuruzi ndetse no kuri leta itabona amafaranga kubera ko abacuruzi badasura kandi nta reference yashingirwaho basura nyine iyo santere y'ubucuruzi. Ngo gukorana n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubutaka, ariko si ibyo bintu nabyo bisaba ko abantu bajya mu nama bakabiganiraho. Hari ibintu babumva nose umuturage niwe amakosa yagizemo uruhare. Nose izo ngaruka zibazwa nde? Hari ibintu bikorwamo amakosa nk'abiriya bibazwa n'ubundi ibintu nk'abiriya byabaye. Hari ibintu bidasobanutse. Twageze no kubyumva mu Burengerazuba hari nabo hakoze amakosa abantu barategereza na imitegereza ikaza bagaheba hari ibintu babitumvikana rwose. Nose uzajya ukora amakosa gutyo umuntu aze kuvuga gusa hanyuma abandi bigende bite? Ahandi bigende biteho. Reka mubwire ko kandi u Rwanda rwongeye gushimangira ko rushyigikiye inzira z'amahoro zikomeje. Ni inzira z'amahoro rwose zikomeje kuri ya masezerano u Rwanda rwagiranye na Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse bigizwemo uruhare na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibingibi byatangajwe na ambasaderi w'u Rwanda mu muryango w'abibumbye akaba ari Martin Ngoga mu nama y'akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano kateranye kuri wa mbere kwa 13 kwa 2025. Iyo nama ikaba yaribanze ku bibazo by'umutekano mu karere k'ibiyaga bigari. U Rwanda rwishimangiye ko rwemeje ko kandi rukikemera inzira z'amahoro zikomeje cyane cyane Washington mu gihe rwagaragaje impungenge z'umutekano zikomeje zijyanye no kuba FDLR ikiri mu butaka bwa Kongo. FDLR nabonye ikiri tangazo hagaragara igenda ibeshya abantu duhenda abana ivuga ngo yangiwe n'u Rwanda ngo kwishyikiriza Monesco. Ni mugambi uri gucira ucurwa n'igisirikare cya Kongo FARDC kugira ngo bagaragaze ko ibyo bavuze koko byo kurambika intwaro hasi biri gukorwa. Hakaba harimo intambamye gutambamira kurimo rero nabyo ni byavuzwe nabonye mu itangazo ryashyizwe ahagaragara na FDLR. Nako kandi ku rundi ruhande guverinoma ya Repubulika Demokarasi ya Kongo na AFC 23 basinya amasezerano. Intambwe ifatika imaze guterwa mu gushaka amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo aho kuri wa 14 ukwakira 2025 guverinoma ya Repubulika Demokarasi ya Kongo n'umutwe w'inyeshyamba wa AFC 23 bashyize umukono ku masezerano ku buryo bwo kugenzura ihagarikwa ry'imirwano. Uyu muhango wabereye imbere y'abunzi ba Katari ubwo ni n'abahuza kimwe mu bafatanya bikorwa benshi bo mu karere ndetse n'amahanga bagira uruhare mu gushakira igisubizo cy'amahoro ku makimbirane hirya no hino ku isi. Uhagarariye Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo wavugaga yuko atazagirana amasezerano ngo nukurana nibazubahirizwa. Gusinya ni kimwe no gushyira mu bikorwa ni ikindi. Gusinya buriya ntuzigere wishimira ibintu byo gusinya ahubwo uzarebe ngo mu bikorwa hakoze iki. Ibyo gusinya byo hari henshi byasinye ntibyagira icyo bitanga. Waruhagarariye Tshisekedi akaba yitwa Sumbu Sita Mambu yasinye amasezerano mu izina rya guverinoma ya Repubulika Demokarasi ya Kongo mu gihe Rene abandi
umuyobozi mukuru w'abashyikirana ku ruhande rw'inyeshyamba za M23 yasinye mu izina rya AFC M23. Ukurikije ibikubiye muri ayo masezerano rero, ubu buryo bwo kugenzura buzashingirirwa ku gukurikirana, kugenzura no gutanga raporo ku kurenga ihagarikwa ry'imirwano, rishobora kuba. Ikigamijwe kandi ni ukukumira imirwano iyo ari yo yose no guteza imbere icyizere hagati y'impande zombi. Ese azakurikizwa? Gusinya ni kimwe no gukurikizwa ni ikindi. Yaba amasezerano akemura amahoro, arangiza amahoro, hari aho biba byararangiye, hari aho amahoro aba yarabonetse hirya no hino ku isi, nako kandi Kabila yayoboye inama y'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kisekedi, akaba yikoreye Nairobi muri Kenya, nubwo yamaze gukatirwa urwo gupfa n'ibindi bihano bitandukanye yafatiwe, ntabwo bimubuza kwidegembya kurera utemekirera kegera Nairobi muri Kenya, agatumiza abandi batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kisekedi muze dukora inama. Joseph Kabila Kabange wabaye perezida wa Repubulika Demokarasi ya Kongo kuva 2001 kugeza 2019, imyaka 18 agahererekanya n'ubutegetsi mu mahoro. Yateguye iyo nama yabereye i Nairobi muri Kenya ndetse anayobora, ikayitabiriwe n'abanyapolitiki batandukanye barimo Matata Mponyo wabaye minisitiri w'intebe kuva mu mwaka wa 2012 kugeza 2016, Seti Ki Kuni, Frank Diongo, Nehemi Mwilanya, Raymond Chibanda, Jose Makila, Richard Muyeji, Kikaya Bini Kalubi na Pasia Saiba. Abo bose bakabitabiriye iyo nama. Hari abandi kandi bari batumwe muri iyi nama ariko ntibayitabiriye, barimo Joseph Mwimini Moyez Katumbi washinze ishyaka Ensemble, Martin Fayulu ndetse n'abandi batandukanye batitabiriye iyo nama. Ariko iyo nama yabaye mu gihe Kisekedi nawe arimo arafatira ibihano, avuga ati tuzakwica rwose igihano cy'urupfu. Muri Madagascar rwose ingoma kera kabaye ya Andry Rajoelina irahirimye muri uyu umugoroba. Perezida wa Madagascar rwose akaba amaze guhirirwa ku butegetsi nyuma yo guhunga igihugu ku cyumweru. Igisirikare cyakuye Perezida Rajoelina rero ku butegetsi. Abasirikare bayobowe na Colonel Michel Landrianirina batangaje ko kuri wa 14 ukwakira 2025 bakuye ku butegetsi Andry Rajoelina, nyuma yaho inteko ishinga amategeko itoye umwanzuro wo kwimweguza adari no mu gihugu yarahunze. Inteko yatoye umwanzuro wo kweguza Perezida Rajoelina nyuma yaho atangaje ko yayisheshe mu rwego rwo gusubiza igihugu ku murongo kugira ngo yongere imbaraga muri demokarasi muri Madagascar. Ati abaturage bagomba kongera gutegwa amatwi, cira urubyiruko inzira rwose. Ariko ibyo yavugaga byaje kuba amaciye sigara cyicaro, kuko Colonel Landrianirina umaze iminsi yifatanya n'abaturage mu myigaragambyo kuva kuwa 6 cyumweru gishize, yatangarije mu ngoro y'ibiro by'umukuru w'igihugu ko we n'abagenzi be basheshe Sena n'urukiko rushinzwe kurengera itegeko nshinga. Kwibutsa ko ku munsi w'ejo Rajoelina yari yavuze yuko yari afite amakuru yo guhirikwa ku butegetsi ko yagombaga kuba yaranahiritswe ku itariki 25 z'ukwa 9. Umunsi imyigaragambyo yatangiriye icyo gihe ari muri New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu nama y'inteko rusange y'umuryango w'abibumbye. Mbere yuko kandi ahunga yari yamaze kwirirwa ibanga ko agiye kwishwa, ahita yitabaza bamwe mu baperezida baturanye muri SADC bamugira inama, baravuga ati reka twohereze ingabo. Aravuga ati wowe ingabo zishobora gutuma hameneka amaraso kandi si byiza, ahubwo ahitamo guhunga. Bikavuga ko yashobora kuba ari muri Dubai muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, akaba ariho aherereye, cyangwa se akaba yibereye mu birwa bya Maurice. Ibyo byose rero bikomeje kuvugwa, ariko byagaragaraga yuko byanze bikunze imyigaragambyo igomba gusiga hari ikibaye. Bamwe bakabihuza n'izindi mpamvu zirimo n'akaboko ka gashaka buhaki, kuko ari mu bantu bakomeje kugenda bagirwa amajanja. Ubwo ngubwo Madagascar nanone ubwo yiyongeye ku kindi gihugu nyine yakozwe mu kudeta, nyuma ya kudeta yabaye muri Niger yoyowe na gisirikare, Mali yoyowe n'igisirikare, Guinea yoyowe n'igisirikare, Burkina Faso kwa Ibrahim Traoré yoyowe n'igisirikare, ndetse na Madagascar bikiri yakirwa nacyo kikoyowe n'igisirikare nyuma ya kudeta.
ese aho kudeta zabaye ku mugabane wa Afurika izo zose nkubwiye ubonye zaratanze umusaruro cyangwa n'ubundi byakomeje kuba bya bindi? Mu kanya gato reka twinjire ku nkuru yacu nyamukuru. Iyi ni Fine FM 93.1 radio mahitamo yawe, uraduhamagara kuri 0798 6554221 ndetse nohereze n'igitekerezo cyawe turagisangiza dukurikiye nta nkomyi. Consultants and Construction Company Limited